ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам дар хизмати шумо ва дар ин видео якчанд мошинои беҳтарин аст. Ҳама каса лайкора бизанен, як ҷой бароҳата бишинен, мошинои моро тамошо кунен. Касое ки кадом намуди мошини маъқул мешавад, дар комментария бинависон. Мо ба қадри имкон кӯшиш мекунем хоҳишҳои шуморо иҷро кунем. Ришаш бародаро 2018 сол 2.5 гибрида ина як тамошо мекунем. Мошинча вагон. Сасен валнош. Я салон шабинен. Краскаш зурибат. Электропакет, кожный салон. Мультирул, коробкаш автомат, монитор, старт-стоп, ҳамаи функсияро дорад. Набухтон тамошо кунем бародаро. Кожный салон, потолок бинем. Чанд тафта сиратага? 320 мега бо муомила мешава. 928 31 11. Ямарамат занг занен бо муомила мешава. ва инчунин спонсори канали мо акай бахтиёр ва акай абдуҷаббор аст. инчунин 10 сол мешавад ки ҳамбародаро борои шуморо Айросия ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон меёра. номерошон дар рӯи экран аст. занг бизанен, айноми Автолайф гап занен, бо барои шуморо арзон мекунад. ва инчунин он нафарое мехоҳанд ки мошинои камфорқати граница рафта биёянд. шумо намедонед ба кадом компания муроҷиат кунед. худтон медонед ки мо одамои боварино ка реклама мекунам. акай шаҳрон ва акай исматло аст. ина визиткашон дар рӯи экран астай. номрушон аст. бародарҷон метавонед занг бизанед ё ин ки ватсапшонда бинависонед, барои шумо пурратар мефаҳмонанд. айноми Автолайф гапза бо барои шуморо арзон мекунанд. инчунин инҷа шумо дида истоед магазини Автолайф аст. чехол, полик, аксессуар барои тамоми намуди мошинаҳоро дорем. барои подпискаи Автолайфа даставка бепулай мо худмон даставкаш мекунем. ватсапи мада бинависонед, суратҳошонро равон мекунам. биёд ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бики, дашман бина кина кайф. ҳатман ба Автолайф биё. мошина мехаҳед дига санара, ҳатман Автолайфда биё. Як класс бародаро 3.5 2008 сол то охири сол ҳуҷҷат дора. Як тамошо мекунем ша. Асасайн балнош. Пешош безключовой доступ дора на салонаш. Чехолой 4 фасла, подушка, ҳамаи чизадаги. Навкибош. Партроник дора. На, бисёр чихали шторка надорад доштаем. Электропакет. Салоншон хушрӯ, тозаак. Безключовой доступ, ба гирифт сидани электропакет, мултирол, коробка, автомат. Салон шабинен. Люкам дошта. 100,000 гуфтен шанка. 100,000 меган бо муомилаи зур дора мега. Я марама ягон харидор боша. муомила мекунем мега. арзон метием. номротон авген ака. номрот авгу. 96 55 58 60. ина марама занг бизанед, чахчах кунед. салоншо нишон додӣ? Toyota Avensis бародаро 2006 сол, объёмаш 2.2 дизели турбо мега. ина як тамошош мекунем. на састен балнош як 70% болай нормальный. ина салонша як бинен. Хоп. Нахи бошам як бинен ку. Чӣ дора?
ҳоли ҳамаш ҳаст. ахи бошам электропакет на салонш. Чорт электропакет мултирул ҳам доштай, коробкаш механикай. На салонш бинен, на автопилот ҳам доштай бо. На ҳамаи чӣ дора, ҳама намуд функсияра дора. На салонш бинен. Ира чанд ҳафта санакайша? 75 бо муомила мешава. Номро табук ака 96 55 58 60. Ямарамад занг бзанед, бо чахчах кинед, муомила ҳам мешава. Хундай Аванте бародаро 2014 сол, объем 1.6. Няк тамошо мекунем. Мошинча вагон аяка. Го партроникой пеша бинен. Дискачош, балон нав, безключевой доступ. На салонш. Краскаш тоза акай. Задни камера ҳам дора. Электропакет. Ахи бошам. Дарои пешаш безключевой доступ дора гуфтем. Чорт электропакетай, мултирул, коробка автомат, старт-стоп, монитор. Автопарковка ҳам дора, ака. Кожни салон, салонш тоза аки хушрӯ. Номро 92 4 776, ака. Чанд ҳафтаси ака? 110,000 бо муомила мешава? На бо муомила ҳам мешида, ина занг бзанен, чахчах кинед. Opel Sedan бародаро 97 солай, объем 1.6 простой, на як тамошо кинен. Чашкоша бинен хитон. ҳуҷҷат, солона, танировка, ҳама чӣ дора. 97 1.6 простой. Чор дискаи шапалоқ меган, ҳамхелӣ дора. Дора яқимш ручной. Чор тадарш ручной будай. Бе кондиционер. Хоб. Салонш тозак. Инам подсветкои салон задагӣ. Состояние соз. 985 70 13 01. Ира чанд гуфтаст ҷои ҷанг шака? 38 мега ака, бо муомила мешава. Ам номро пеш мошина буда амуда ака. Ина марамат занг бзанем, бо чахчах кинем. Кемри ду бародаро. Хоб, Дубайай 2007 сол, объеми 4 қати, ина як тамошо кинен. 6 моҳ ҳуҷҷат, танировка, ҳамаи чӣ дора. Лия нархе мегем ки ҳама да нархаш маъқул мешава. Ниё кинен салонша. Краскаш ҳам зур. Ина задни камера. Вай бо фароя хибша нигоҳ кинен. Тозак. Маҳкамак меш. 4 та электропакет. Коробкаш автомат. Ниё кинен салонша. Инҷа монитори ана заводскоиш будай. Чухолакои нав задагӣ. Состояние зур. Тозак ниё краскаш ягон ҷош, ягонш як нест. Дискачо, балнос як 60-70% ҳай. 6 моҳ ҳуҷҷат дора гуфтем. Нархаш 76 аканча телни. Номрото набугем. 113 99 05 08 амхел. 76 аканча телни шамега ка касе бо мисол мошинхари конкретни мега занг бзанем, бо чахчах мекунем. Ямараман мелимушич. Валечкои Nexi, ина ҷа як та Nexi фурӯшӣ ёфтем.
94 сол 1.6 уҷатош бучидаге. Хоб састами балнош 1.60 70% оре. Мошини кам расхода кай. Яхши бошам як бинед. Ақибош бо электропакет будай. 4 тадар электропакет, коробкаш, механик мешаниёра. Салонаш. Ина магнитофонш ҳам кор мекард. 198,000 пробег. Нормальный состояниш. 17,000 мега бо муомилаи зур дора мега. Номро табуга бургака 501 18 99 96 96 наварам занг занен чақ чақ.